Beba mtoto kule. Ndugu zangu mnaopita barabarani, karibuni sasa napokwenda kuhitimisha ujumbe huu. Tamani kuomba kwa ajili yako, na Yesu anataka kufanya jambo kwa ajili ya maisha yako. Naomba sasa mnisikilize mahali ulipo, unaweza kutulia na unisikilize kwa makini. Mungu anakuwasia mawazo yaliyo mema. Mawazo ya Mungu ni mazuri kwa ajili yako. Mawazo ya Mungu ni mema kwa ajili ya maisha yako. Shetani hakuwazii mawazo yaliyo mazuri. Biblia inasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe na ukweli. Yesu ana uzima kwa ajili yako. Anakuwazia mawazo ya uzima, mawazo ya uponyaji, mawazo ya wokovu. Mwivi anapokuja kwenye maisha yako, shetani anawaza mawazo maisha yako yaharibike, maisha yako yawe mabaya, mwisho wako uwe mbaya, lakini Bwana anakuwazia mawazo mema. Ninapoisoma Biblia inaniambia ya kwamba ninayajua mawazo nayowasia ninyi, sema Bwana wa majeshi, ni mawazo ya mazuri, ni mawazo mema, wala si ya mabaya, mawazo ya kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Yawezekana mpendwa, umekosa tumaini, umekosa faraja. Unapoangalia maisha yako, unaona misiba, unaona kilio, unaona tabu, unaona kuchanganyikiwa. Jioni ya leo Bwana Yesu anakuita kwake. Sogea tena rafiki. Ndio sema na Yeremia. Ndio kwamba Yeremia, ni kweli unaona ugumu ukiwa katika utumwa, lakini mimi nasema ninayajua mawazo ninayokuwazia. Bwana ni mawazo ya amani. Amen. Mungu ana mawazo ndani yako. Amina. Ya leo mpendwa. Sema amina kwa jina la Bwana. Amina. Tunaendelea kuimba wimbo. Ndio. Ninaomba mtu niletee viti vikubwa. Kuonyeshe kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Shetani hakuwazii mawazo yaliyo mema hata kidogo. Hana mipango mizuri kwa ajili ya maisha yako hata kidogo. Hana mawazo mazuri kwa ajili yako. Ndio. Hakuchumaza hiki. Ikiwezekana hana mawazo yaliyo mema kwa ajili yako hata kidogo. Kweli. Lakini Bwana anakuwazia mawazo yaliyo mazuri. Ndio. Biblia inasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Lakini Yesu alikuja uwe na uzima, tena uwe na utele. Pale shetani anapokuwa kwenye maisha yako, hakuachii nafasi ya kuwa na uhuru. Hakuachii nafasi ya kuwa na amani. Anapokuja kwenye maisha yako, ndio analeta uharibifu. Haya. Ndio. Anaweka uharibifu kwenye maisha yako. Mizigo mizito. Maisha yako yaweze kuharibika. Haitatosha wala hataona huruma. Ameweka uzinzi kwenye maisha yako. Ndio. Bado ataleta
Jamani, pamoja na wachawi kukutesa, bado atakaribisha na magonjwa ya zinaa kwenye maisha yako, na yenyewe yatakuja tena. Utakuwa mtu uliyebeba mizigo, utakuwa mtu uliyebeba matatizo, pamoja na magonjwa aliyoleta kwenye maisha yako, bado ataona haijatosha, bado atakaribisha na matatizo mengine kwenye maisha yako. Utakuwa mtu ambaye unaishi maisha ya kukataliwa, unaishi maisha ya tabu, unaishi maisha ya dhiki, unaishi maisha ya uharibifu ukiwa katika dunia hii, kwa sababu yeye ni mwizi. Hakuwazima wazo yaliyo mema, bado ataleta na tatizo jingine kuweka kwenye maisha yako. Utakuwa unatembea ukiwa na mizigo mizito, utatembea mashariki ukiwa na mizigo mizito, utatamani Kalmanzura akusaidie kuitua. Utaenda kwa mganga wa kienyeji kusaidia, utapata majibu. Utaenda hospitalini au magonjwa mengine ambayo daktari atasema hata hili halina majibu. Utateseka, utahangaika, utaenda, utazunguka, hautaona majibu ya maisha yako. Lakini unapozingatia moyoni mwako mpendwa, ukasema leo ninamwambia Kristo, ananiambia njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbukao na wenye kulemewa mizigo, nami nitawapumzisha. Unapokuja kwa Yesu, Yesu anaanza kukutoa mizigo, anabeba lile tatizo hilo ambalo ni dhambi, analiweka pembeni. Anapoiondoa dhambi, nataka nikuambie